Pre nego što počnemo sa videom, hteo bih brzo da pojasnim moment sile, kako se to zapravo utiče i prenosi na bench press. Ako imamo neki ključ i cilj je da okrenemo s tim ključem nešto, znate i sami da je mnogo lakše da okrenete nešto ako uhvatite za kraj ključa, odnosno ako je ključ dužeg tela. Jednostavno zato što imate to što mi kažemo kao veću polugu, odnosno veći moment sile, bolju polugu. Dakle, kad je veći moment sile, lakše vam je da pomerite nešto. Šta to znači? Dakle, kada vi radite bench press, zamislite da je taj šraf koji biste vi htjeli da okrenete sa ključem vaše rame, a sam ključ bi bio vaša ruka. Šta je problem? Kada ste vi pod pravim uglom, nema momenta sile. Dakle, kilaža stoji tačno u zaključenom zglobu, bez momenta sile. Ako vi držite kilažu ispred, dakle, nagnete ruke napred ili nazad, i ako držite tih 100 kila, tih 100 kila više neće biti 100 kila zato što su pod momentom sile i bit će vam mnogo teže da radite. Dakle, nama je cilj tokom cijele putanje na bilo kojoj vežbi da stignemo pod pravim uglom, odnosno pod što manjim momentom sile, da stignemo iz tačke A u tačku B. Također, ja se slažem sa vama ako ste bodybuilder da neke od varijacija koje su, da kažem, s manjom kilažom će bolje pogoditi grudi, ali moj kanal je namenjen za snagu i isključivo ću se fokusirati kako sa najmanjom šansom za povredu da pomerite najveću moguću kilažu. Svejedno da li vi bili bodybuilder ili ne, ako vi pomerate velike kilaže, svejedno nešto mora da pomeri tu kilažu. Dakle, ako vi koristite malo noge, i dalje će grudi raditi veliki deo posla. Samo što ako pripazite na momente sile i dakle, pripazite da upašete lopatice i ostalo što ćemo pričati u videu, imate manje šanse da se povredite. Pa sad možemo da pređemo na video. Napravio sam ovaj disclaimer da ne biste davali bez veze kritike da govorite s manje kilaže ili šta već, pa pričamo sad o bench pressu. Ćao ljudi, hteo bi napraviti ovaj kompletan tutorial za powerlifterski bench press. Zašto kažem powerlifterski? Ja nisam powerlifter, ali smatram da su powerlifteri neki od ljudi koji su najbolje savladali bench press, jer oni moraju ostati bez povreda, dignuti najveću kilažu i dakle optimizovali su bukvalno sve i maksimizirali su svaki deo tela koji se može iskoristiti prilikom bench pressa i za ostajanje bez povredi i za skraćivanje pokreta, znači bukvalno sve. Dakle, preći ću hvat, sve bukvalno lopatice, pa možemo da počnemo. Prvo što ćemo preći, to će biti vaš hvat. Dakle, zamislit ćemo da je ovo šipka za bench press, odnosno šipka u teretani. I kako većina ljudi greši prilikom hvata? Većina ljudi uhvati šipku ovde. Dakle, oni stave šipku ovako i zašto je ovo zapravo greška? Problem sa ovim je što pravite moment sile. Dakle, ako pogledamo sa strane, vi ako uhvatite ovdje šipku, ona će vam iskriviti zglob čim izbacite i ako pogledate ovdje od ove tačke ovdje od lakta do šipke ima moment sile. Dakle, prenos same snage neće biti optimalan i dodatno možete polomiti sam zglob. Dakle, to nikako nije dobro i zato često može da se javi bol u zglobu. Koje je rješenje za ovo? Morate staviti šipku tako da bude u liniji i centru ravnoteže samog lakta, tako da nema momenta sile. Kako ćete to uraditi? Ovako. Dakle, nećete uhvatiti šipku tu, nego ćete, pošto kad gledate lakat, kako to stoji, morate staviti šipku tu da ne bi bilo momenta sile. Dakle, morate staviti šipku ne tu, nego nakriviti malo i staviti je, dakle, palac preko da ne bi šipka ispala i pala vam na grudi. I stavite tako da nakrivite malo, ali mora stojati na ovoj ivici ovdje i prebaciti palac preko. Evo, to je to. Dakle, to bi sa strane izgledalo ovako. Znači, ne tu, nego biste stavili evo ovako i prebacili palac. Ruka bude malo pod uglom, ali, dakle, centar ravnoteže šipka je tačno, ide u liniji lakta i dalje palac je preko, tako da neće da vam ispadne i prst je drži dalje čvrsto. I zglob mora stojati ovako, ne smijete dati da vam se iskrivi zglob jer se stvara moment sile. Kada smo prešli hvat, hteo bih da adresiram most i kako ući, dakle, u početnu tu poziciju za bench press.
U most možete ući uglavnom na dva načina, ili da kažemo tri. Prvi način je, koji ja koristim, da kažemo najjednostavniji način, legnete na bench klupu, dovučete se do ivice kaveza i gurnete se o sam taj bench press. Dakle, uhvatite se kako stoje ovdje šipke koje drže šipku za bench, vi se uhvatite i gurnete se o kavez i napravite most. I noge također namestite, povučete noge i onda se dodatno gurnete i faktički imate most. Noge su pod uglom, tako da će i kuk biti pod većim uglom i napravili ste most. To je to. Sljedeća varijanta je da sednete, dakle, kako bi šipka stojala u benchu, vi sednete faktički iza šipke i zatim provučete se ispod nje i onda napravite most tako. I faktički onda postaje isto. Gurnete se o šipku, o kavez, noge su vam nameštene jer vi ste krenuli iza kaveza, dakle noge su vam već bile gdje su trebale da budu, vi ste se spustili, ali niste dali noge da vam proklize. To bi bio taj drugi način. Treći način bi bio da se namestite tako što krenete sa nogama na klupi. Dakle, stavit ćete noge na klupu, odignete vaše dupe sa klupe, tako da imate osjećaj kao da zarivate, kao da hoćete da zarijete vaša gornja leđa, lopaticu, sve u klupu. I onda zatim spustite dupe, a držite, dakle, taj most u leđima i noge podvučete iza i onda se dodatno, ako vam treba, uhvatite malo za bench i opet navučete na noge. Ali opet uzmite u obzir, nemojte da se navučete jako daleko, jer vi kad legnete, dakle, kad napravite taj most, vi zavisi kako gledate očima šipku, ali nemojte da se povučete u most toliko da vam šipka bude daleko, jer kad izbacujete, ako vam je daleko, opet ovo je moment sile. Dakle, gledajte da kad izbacujete šipku, budete, dakle, da vam bude to otprilike oko linije očiju, da možete da izbacite bez problema, ili da vam spotter pomogne da izbacite šipku. Dakle, zašto praviti most? Most će pod jedan promijeniti taj ugao, bit će vam lakše da angažujete latove, o tome ćemo posle pričati, bit će vam lakše da lopatice uvučete, o tome ćemo opet pričati. Jednostavno, kad sve to spojite, mnogo je prijatnije za ramena i za sve, i plus skratite pokret, što opet je malo prijatnije za ramena. I također sa mostom, kad napravite i noge onako, možete također koristiti malo leg drive-a i o tome ćemo opet pričati. Dakle, ljudi koji vam govore nema mosta, znači samo lezite ravno, čak i ako niste powerlifter, po meni trebate napraviti mali most. Ne morate one ogromne mostove praviti kao što sam viđao da neki rade, nema potrebe baš ni za tim, ali napravite most koliki možete, bez da osjećate kao da ćete kičmu da polomite. Dakle, most promoviše zdravlje ramena i svega toga. Sada ćemo pričati o sljedećem koraku, a to je upašite lopatice. Šta znači kad kažem da upašite lopatice? To znači da uzmete faktički, evo prikazat ću snimak, lopatice su raširene i vi trebate faktički da ih povučete iza. To će također skratiti pokret par inča i također lopatice i sama ramena, sve će to otići iza i bit će mnogo stabilnije. Jer kad su ramena dalje od tela, opet se stvara moment sile. Zato je nama cilj da upašemo sve, dakle spakujemo sve što više možemo da spakujemo, jer da bi izbjegli sav taj moment sile. Također kada upakujemo lopatice, tako upašemo lopatice, imat ćemo bolju priliku da fleksujemo lac. Kako ćemo lac fleksovati? Dakle, kad budete u toj poziciji za bench, zamislite kao da lomite šipku malo i trudite se da angažujete malo latove. Evo, čak i ovako kad stojim, vidite da faktički aktiviram lac. A imam osjećaj kao da onako lomim šipku. Dakle, kad upašete lopaticu u bench pressu, dodatno stegnete latove, jako su male šanse da imate povredu. Sem ako vam zapuca ili nešto tako da se desi, ali imajte spotera, stavite osigurač u kavezu, šta god. I sa ovim metodama jako male šanse su za povredom. Dok većina ljudi kako radi, legne ravno, radi ovdje ovako, znači to je zagarantovana vam povreda ako budete radili tako sa širokim laktovima, bez mosta, bez upasanih lopatica. Dakle, sljedeća stvar o kojoj ćemo pričati, to će biti vaše noge. Kako da postavite noge?
Noge možete staviti iza vas, dakle što više možete da privučete ka sebi, a mogu i da stoje ravno napred. Ako ih privučete ka sebi, bit će mnogo lakše da i sam ugao kuka promenite, dakle da napravite veći most, prijatnije da napravite most i lakše će vam biti da fleksujete noge, jer kao što vidite kad su vam noge iza, jednostavno i sam ugao će biti veći, jer kad su noge ravne vi ne možete da noge idu ravno i sad kuk ovako da stoji, a kad su noge iza i onda taj ugao i dodatno kuk je savijen, sve nekako ima taj tok i bit ćete opet utegnuti i tako. To je bio jedan savjet, ja sam isto pre radio sa ravnim nogama i jedan čovek koji je powerlifter mi je dao taj savjet da uvučem noge iza i mogu da kažem mnogo prijatnije radim i mogu da konačno angažujem noge. Sad ćemo pričati o tome kako noge da angažujete. Naravno, vi možete staviti noge onako i ravno ako vam tako odgovara, bit će malo manji ugao, nije toliko strašna promjena, možete i tako malo noge angažovati. Samo sam ja lično primetio da je ovako bolji most, prijatniji most, lakše napravim most, mogu bolje noge da koristim i to će sve da se skupi malo po malo i dodat ćete par kilograma na vaš bench press. Sljedeće bi bilo kako koristiti noge i gluteus, odnosno dupe prilikom bench pressa. Dakle, pre nego što izbacite bench press, napravite most, upašete lopatice, latove, stegnete, sve to odradite, te korake koje sam naveo uhvatite onako kako sam rekao. Konačno, kada ste spremni da izbacite šipku, kad sve to uradite, kako koristiti noge? Cilj je, vi kad utonete, da faktički kao da ostavite noge i dupe utegnutim, ali kao malo da utonete i potrudite se da imate osjećaj kao da gurate noge napred. Kao da pokušavate da se odgurnete napred od bench pressa. Dakle, kao ovo da radite. Dakle, ako sedim, da probate kao da radite ovako, kao da gurate noge napred. Naravno, vi nećete gurnuti noge napred jer ležite na benchu, sve ste zategnuti, ali to će biti dovoljno da, evo, kad uradim ovo, da malo milimetar pomerite noge, što će se preneti na kuk, preneće se na most, na grudi i taj jedan mali cimanj, milimetar, taj santimetar koliko cimnete će pomoći da malo prenesete silu na šipku i povećate bench press. Time opet skidate mali, taj minimalni teret sa samih ramena, čuvate ramena, povećat ćete bench. Također, kao što sam rekao, ne bih preporučio da radite široko, jednostavno mnogo je neprijatan, ima veliki moment sile za samo rame, možete jako lako povrediti rame u ovoj poziciji, također isto i kad radite sklekove, ne radite sklekove ovako, nego upašete malo unutra. Dakle, kad spuštate šipku, nemojte spuštati kao što vidim ljude ovako da spuštaju, nego spuštajte, dakle, gde vam odgovara na te donje grudi ili na stomak, kako ko više voli, odnosno na taj donji malo ispod grudi, ili dakle na donji deo grudi, neko čak i ovdje malo spušta, to zavisi malo od vaše dužine ruku. Uglavnom cilj je da uvek laktovi budu po tim, da nema ovoga, dakle kad spuštate da ne radite ovo i također da ne radite naprijed. Jer ovo je opet moment sile i ne možete ovako da izbacite kilažu, jer morate triceps da angažujete. Dok ako triceps ostaje ovako pod pravim uglom, mnogo je lakše da prenesete tu silu na nešto što nema moment sile. Dakle, moment sile je mnogo manji. I, dakle, savjetovao bi da spuštate tako da vam laktovi ostanu pod pravim uglom sve vreme. Postavit ću sliku da bi vam objasnio malo moment sile. To je slika iz Starting Strength, ali upašite malo unutra koliko možete to, bez da, dakle, imate ovo da vam se dešava. Kad spuštate da radite ovo ili ovo. Jer opet, sljedeća stvar o kojoj bih htio da pričam je da li trebate podizati glavu dok radite bench press. Iskreno, moj savjet je ne. Neće toliko razliku napraviti, ali vi kad podignete glavu, vi krivite kičmu. Ako vaša kičma već ide u most, koja je logika da vi dodatno krivite u ovaj smjer tako što podižete glavu? Opet, samo ćete otežati vaš most. Ako je već ravna glava, mnogo će vam lakše biti da napravite taj most kad razmislite malo, ali kad pogledate, kičma čak i sama ima taj oblik kao slova S. Dakle, nema logike da vi dodatno krivite glavu, ali nećete moći jednostavno taj most da napravite optimalno. I isto važi i za mrtvo dizanje. Vi kad gledate gore, vi ne savijate samo vratni deo kičme, vi celu kičmu savijate.
Eto, to bi generalno bili savjeti, uklopite sve to zajedno. Također možete staviti kaiš da biste napravili malo bolji most, primetio sam ljudi da bolje naprave most kad imaju kaiš, jer prepolovi ih i ostane im dupe na benču. To bi bilo to, ljudi, lupite subscribe i čujemo se u narednom videu. Nadam se da sam vam pomogao ovim videom. Pozdrav!